ako. Barbecue. Mag-barbecue tayo dito Carlo ba? Barbecue, barbecue. Barbecue tayo. Apo, nagada-umulad ah. Kamatis, kada pechay, kada repolyo. Ang madun sa mo't igus na. Dito iti finished product. Sino agpa-garden apo? Garden, garden. Nagparami kayo iti garden. Pagarden, pagarden. Contact me lang. Okay. Parami kayo iti garden nyo. Kontakan da lang. Okay. Hey, friends. Sino ti agparami na po ti Dek? Contact me, contact me. Finished product dati Dek apo na. Pintas nan dati Dek dati kwan part-time niya na abroad. Anak di abroad. Anak di abroad. Contact me. Agparami kayo ti Dek apo na. Pangmangan kayo apo. Pangmangan yun. Dati na iti finished product ti kwa part-time ni anak di abroad. Mami abroad. Mami ko naman ah. Mami hello ko naman. Hello mami. Hello. Anak ti abroad. Takwa ah. I am si Lola ti abroad. Lola ni abroad. Lola ti abroad. Dati di may-ari dati Deka po. Grandma ti abroad. Takwa nga nagaran inaramid dati anak ti abroad. Mami. Hala, agsalukan. Kaya padalata ka digitay ko ah. Taga Pilipinas. Lola ti abroad. Lola, Lola. Lola. Abroad. Okay. May-ari dati inaramid ni anak ti abroad nga Dek. Anak ti abroad. Po talaga amad. Anak ti abroad. Nawapit ka. Adong bunga na dati cherry day so na lang ada coronavirus na. Awan gamin. Binayros mo dati ko cherry da. Ay na adong bunga na eh. Adong bunga na alam ko. Adong ti virus na kano na gusto. Ay sasi. Agpa-dinner da po dagiti ko Aruba, kaya nagpaaranid ti Dek na. Pabunyagan na deti pa. Deti Dek na. Agpabunyag. Pipintas na pabunyagan dan. Agpabunyagan. Deti inaramid ni anak di abroad nga Dek. Contact me no kwa. Parami kayo. Ano may schedule? Ano ba yan? Summer naka-hood pa eh. Wala naman pala akong hood. Ito na yung ano? Ano pa kayo dito? Miska? Summer na lang. Andiyan na tayo hood mo, Ev. Wala nga eh. Ay, naka-hood pa ang mga taga-abroad. Hood. Naka-hood pa, naka-hood pa. Ano, David? Kaway-kaway! Anak ni abroad. Kaway-kaway. Anak ni abroad. Kaway-kaway! Daddy! Hala, wave card.
Planter, planter. Planter. Oh, nagitipin eh. Ito pa. Ito pa ang for sale. Ay, ano ba yan? Take one. Buy one, get one free. Ang contact kayo si McDonald's agency no ni anak ni abroad. Buy one, get one free. Buy one, get one. Pati yung model. Buy one, get one. Buy one, get one. Pampanggenyo, Pampanggenyo, Pampanggenyo. Kabalin, oh, Kenny sana. Manyamang Kenny ni masanti nga kanaman eh. 50% off ya. Contact yan mo anak ni abroad. Kenny, mag-try tampa. Pinanunod tayo. Nakalimutan ko. I forgot. Purple flower. Lavender flower. Lawen me. Ay ba't tumerak tamo pa? Kaya bida Kenny, mga santi nga talaga Kenny. Tumerak tamo. Tumerak tamo Kenny. Kaya Kenny. Okay, Kenny. Wait, Kenny. Wait, Kenny. Promo ako. Contact McDonald Agency. Grass, artificial grass. Promo. 50% landscaping. Mabaling pa itagsala ka. Dagit dato yan. Oh. Ala, mami. Alay, promo tayo. Dati project tayo na eh. Promo. Dati kwa. Landscape. Promo. Pwede makita na. Promo dati kwa. Landscaping.